buka alau ba special number ki ye hadawa teman jam selok lek cine sai yang bungo nang takai teman telah yang apa ya hadawa ki jengwa ba hem lai yang hadawa ki jam selok kau se awang hadawa cai dem nang hymn number 376 376 Yungwan Pachisu Namung Ayo Mong Chang Ma Yok Bu Pai Taman Hadawa Hem Lokha number 463 Zion Yeda Tainang
470. 470. Toward Jisuli. Hymn number 416. 416. Ia kachi sengsep jupeng. Ep tau unimeng kama. Teman moilan jam sayong yang loka. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
mui landa na mai worship team landa mong maya nang akung hongli mong maya tama kawang mikti shiwa tama lokalai bu weibu akung da kawanga yalak pa mui mana tamsi chanda wang shembai i shi angbu taman pai river nyomba hayanga kawang da kanbu kunyak Christian chui yong lan ocean tini chaw kamching yam pai deki mui landa mong maya pu ne ya pu hadaw ngau chai tamnang yang tanap teman pai yenyu atam ngonang tau kai tau yada pun ya pungau ineng. This morning we have Sister Ovi with us. She's from Sumi community from Tipupar, Sumi Baptist Church, Dimapur, who will also be addressing the youth in the evening. And also if there's any visitor coming to attend devotional service with us this morning, I, on behalf of Konyak Baptist Church members, warmly welcome you in our midst to His holy sanctuary. I believe that we all will have a blessed time together. Tawa chow, Laija teman, yupai kambu wilak chingna se hadoke e ngwanda teman pai dinibu yupai kambu taitem kawang da panafa wong yu yuplak chingna se teman pai pachay lang e ex chikon e de yupatong nang. Tawa hadaw kia inang Psalms number 150, 1-6. Tawalay hymn number 150, 1-6. Yung wan pa de yi lo daw i ching kam ching ma kawang de yi lo daw. Wang dang ma i wong ching ne yi lo daw. Iya lingyang bu wong nang bu tui show ching ne i de yi lo daw. I kiyong bu wong ching ne yi lo daw. Nya wong pai i de yi lo daw. Kongki amtik hai kongki la ha pai i de yi lo do pem kong bu hai polok bu pai i de yi lo do kongki amtik hai wi wo pai i de yi lo do pai wang hapa i de yi lo do pai wang shuwong she hapa i de yi lo do yongwan ba de yi lo do ayen yen mok say yongwan ba de yi lo do hadawa kawang ngau nang yoplak chingna soshan ba alang de hibak e patam nang mùi lan nè yo mong chang mà có vong de yo pe tam wan de mùi lan mem tin yi bu tai dem có vong yak de pen pa to yo bu he bak yak ning hallelujah hallelujah châu hay yang yen ka wang ne to man nang de man yong pa bu ai ha do gi bu he bak mai to lak chen se to man yo mong chang mà hay yang yo nok sa mà yo ba dan yang gi wang dang ka wang to man yo ba dan bu ki Tini hado ba nang châu kham chang ma nang dam nyong phalak china se toman moi lan se yen mai phai chiwai wan mai phai hongli mong mai bu phai nang mikti siwa dam lak china se hado ba nyoi chang ma pai dam bu chang na wang dang ka wang toman nang dam nyong pha boi tini au sinau yen nang ma bu moi man ya lak china se nang ngau jai lak china se nang dam nyong phalak china se au sinau yen pai yang nang wang dang ka wang nang atoman moilan nang nginang tau khai hado ba nyu chung ma bayang au hiyo keng ma jidai lak yo ju dai mong sang kong ga mo man adam yang nang mo mo he man ngau to man yong mai cha yang hayang nang mikti siwa da me hongli mong le mai bu phai chau ba ga wang nang dam nyong pha bu phai yo nok te le yi lak chana sa nang atoman mong chang to man chu dai kong ga manang phan chon pha hayang hado ba nyoi chang ma anuga si toilang bu anuga si wodong na tambu yong am ba ka wang hado gi bu kong ga mo yong am ba ka wang nang mo bu angan mong yu poi hado anuga si ya ha wodong na dama tomane nang mikti siwa dama nang mikti siwa dam bu phai yo phai kam bu hayang ada ngau bu semen lem bi kong ga mo nang memel lengok lak china sa nang tomane boi pha nyai ne yong am ba ka wang tini Konyak pang jam pang mong opo pumay no kong ka mo nyoy ching ma nang daman yung pa MDC jing na sa yopo nyi ngonang chow ba ka wang hado yopo niya MDC jing na mohe man bo tay dam yung chan meng pa anya na hado ba tay dam nam nolak jing na sa nang sosan yu kaya tay dam ja pham ja sa nam no tay wan de lokhay lay bu
tobo saibu takpalan jing na yopu agam na yung ambagawang nang bungo amay semaibu hangiba nang sausamban yomba kaya tamahan lagay taibu bay semai se nyawa teman moi lana nang moi man ya jaya yan lakchina se nang mo sipsi wong ngangaya hado bon yojing me hayang hado bon nok mong me nang yaha jona ngan mong kaya toiling atam pao se dinyibu daidem jabe mi jase namuno daibande nang mo wong ngangaya nang otumande boy pao se hado ba daidem kunda minute kung gumanang yak depan bay jisomam yopoy hayang mudolana se nang mo yo amen. Tinapu, yupay kambu taidam, kawang yakta, panafa, wong yu patambu, ex chikon pada mong mayanang kawang moy mansi, sabu hibang ma, Social Yolanda, hemlock lakching na se, hibak epatam nang.
Kawang mikti shua hemwing amay lokatambu sa Yolanda. Kawang ayalak pa mo mana tamsi sabu hipak ma tobu saibu hay takpulan ching na yuplak ching na nyum bada hipak pa tamnang. Kawang ngau do hadoki inang. Voidai afong tamalim aling panmadu. Exodus chapter 23 verse 19. Nang kawang yongwan pa nokta nang hemma ngaibu awang pa talik semaibu pa ya apai daw. Sa teman fai sausan palana teman ya apai bu tobu nam no bailak china sehi pakam na. Hymn number 195. Love
Mon Theological College Ministry chingna hatoki yopuma ompase ibungunang faculty members lan iman konyo balan hangseng ngoya bai teman bai paje pangwang principal nemyang wang bu iman se chingna teman yopumo omlak hayang sa ngupu 148 students lan natan lan 57 ngonang sekolan 91 iman ngonang iman chingna se teman tai dawo yoplak college में development tu show chingna yoplak boys hostel KBBB kai sponsor ne myang lengnang girls hostel KBCM kai sponsor ne myang lengnang KBBB lingbo hostel ma students lan amai ba level ma ngo dai digi KBCM lingbo ba 3-storied building ayong lengnang hayang boy so manok tau jene teman budget jenang ba faith base ading lak bu fai oyen ocean phalakai KBCM ngai ge se lingbu building ayong hayang hado girls hostel ngonang temana yopume hado project chine dai do ha hayang students land sponsor ne myang bu manok hayang nyulom balom akung teman KBCM ngonang hado lan chine se yoblak college accreditation tu show chine yoblak hayang MDC alumni lan iman ayen tu show chine oyen nyu so dai ngonange iman ministry tu so ma alik lek chine hado ngau lan ja yang teman jam se yopui bakya haleluya achao ba da ba yongwan ba kawang Mon Theological College kawang nang moi mana dambu college cha konyak pangchim epu hayang hado kaya anya ine ching lepi bume bumanok lepi bume Bible nyo bukata yenang se yenang lende wibak mo mango bayangge hayang sao wangangonang hayang hado saya hado MDC temane hado epu kaya leke biang bungonang sao yelak pa hado college level da upgrade na mianga tailang ngonang PTH BD MDH hayang doctoral studies tengoi se hado chingnai wangdang kawang nang yelak pa ombu wongbong anya ina faculty members lan paje bangwang awang yang iman sepai kawang nang hida emay pado konchong yelak pa pasi hayang nang iman pem hayang noksa nang paudo takadan bu atua yang honadam hayang students lan koja pai nyai bu iman mai nyau sok lak chingne se kawang nang iman yen yompa hayang oyen ocean MDC mu menyau so dai ngonangge kawang nang ka so ma lek lak chine imana yen nang yelak pa chuan bungo pa hayang hado MDC development tu so chine boys hostel girls hostel wibu ma oyen ocean maidam yang ngonangge kawang nang hado noksalanda anyo yelak pa fan yidai bu moi man so damdo hayang yen chinlo bu phado hayang hado hostel wibu noksal pongchong ma kawang nang singbu hayimlan huimlan ido yikimba ngaidamba uang dang kawang teman yidai do bulam yasan lang na nanga hada hostel we bulan anya ina kawang nang ngauchong yonglak jingne se dani teman lien daya byoy ngani bu chin mo ngolak hada college ngonam tau khema hada maidam ya bu yen noksalande anya moi mandam ba hayang KBCM mo maidam ya nang chonya hayang nang wipa hada project mai shona dampa wangdang kawang nang kadalan tobu ya abaibu nang menme chawadam nang tauba chona dawan da bu menok soching ma nyai wangoi dampa nang mikti siwa damlak jingne fanafa yup nang tolana soba nang mongai yeu amen teman ni it mysteric sign pa yang ngobu Sundays tenyi kibu hado MDC de dainang aniu pangchim de dainang hado ge offering hado ge dainang tau jene temana singlak jene tau yelak tau China damnang takaden balan jingne se aniu yopu yahu bulan jingne se yelak temana yopu hibak yalak tau khema oyen tanap yopuma
May dam ya lak ching na se bay ngoy abay. Yalak pa daw kawang ngaw iwan da yong pu oklak. Dawa naman ni se may ling damlak. Dawa naman mako may damlak. Hadaw kawang chan pu ngonang. Kawang ngaw hadaw inang. Dawa naman ni se may damlak. Cha cha man teman tak asang buang. Teman de kawang tok nyong dai bu hibang na. Kawang mong meng bu hibang na. Israel kadalan pong buki kadong nyu moilan da pe bu wang yang wang ye amyang. Hayang boy ninok ta pailak ta tien na yedam. Nang da salak ta tien na yedam. Hawan da nang tak nang tau tak nang. Nang pong nang hayang tau pong nang. Hayang boy kawang ibua hadaw mako hayang hadaw tak aniu ni semay da mo nang. I knowledge mo mu i singyang mu nang atak ang unang pongongonang. Hayang boy, God is still willing to heal. Kawang nang ayan jalak pa restore na miyang lakching na sa tainang. Hayang mong pungonang. Come to me all who labor and heavy laden, I will give you rest. Hangisi, is it spiritual blindness? Physical haya. Naban bo haya. Yab haimik mo bo haya. Cancer haya. Allow tumors takadanaya. Any kind of infections nang ayin mga buhaya. Edo iyikim po takadan ngo sugulak. Mentally depression haya, anxiety haya, o confusion haya, fear haya, despair, hopeless feeling. Hangi monagi of broken heartedness. Is it because of the relationship? Is it because of the failures? Or is it because of your own sin? Jesus Christ datang ke tanah Baiha. He's our physician. He's willing to heal you, touch you, restore your life. Teman mo ilan mo ha. Nang jing ne. Hayang ninok hayam jing ne, nyuyong jing ne, payong jing ne. Tanapa dawa yopu hibak yalak. Hadaw ngamuk jing ne. Sengok bulan nang sucing miyong buoklak. Kawang anginang, kawang aminang, kawang anginang. God sees you. Kawang anginang. Yang kawang tenap. Jana yelang. Whatever sickness you carry, whether in your body, mind or spirit, Jesus Christ is your healer. Ano yung ngoya? Last call for you. Yes. Yes. Yeah. Mong ning nay butango. Kawang song de yung bumonang. Hayang so de ngok bulan. Udah mana fan fayop lang. Nang ayising bu tak hadyang ngoya. Teman moilan lilak tanyam nang. Taklak tanyam nang. Hayang bo lilak ni yising. Tak budak yising. Mok sa ngai wanda cham loi mong nang tanap to mana yising bu kawang song ya ba teman cham siu pui pakya haleluya achau ba ata ba yongwan ba kawang tanap nang mabu kanying wang ha toy ayong nanga hado ba nyu chingde kawang nanga toy lenga namba hadawa nang kimching ngonang hadawa nang yoblong ngonang hayang hadawa chau nyu ngonang hadawa maidam bu nyu ngonang hadaw ma miracle dwelling nang kanyi wang ha dwelling nang hadaw ma takpu may dam nang hadaw ma mong sang mong myang yaday nang hadaw ma jingmay mong may panang hadaw nyu ma amyang wala dambu ngonang hadaw nyi ma yui ma ayan jin baw dambu ngonang ang jing na hadaw kan ba wang dang kawang nang ngonang nang presence nang angan mo hadaw ba achaw kim jing mong om nang tuman bay ngonang hayang nang iyang ge dawan numan yisa mayaling atamlak. Dawan numan mako mayatamlak. Wang tang kawang amako mayatamba. Ayan yisa lingayi pasa. Ayan ocean sakin na miyang ayong amonangi. O wang tang kawang nang song daya bay boy. Nang achawa angan wong. May tamlak pa lau. Yaw damdaw. Jesus Christ man ma. Iman pum tang tamang upuntak. Title. Jesus man ma title.
nga yando hayang anu kasih yaha Judai ma wanban ma mongchang ma sayang angmu yayak sayang angmu Jisu Kristus man ma lana damnang Jisu man ma lana damnang Takay na namyang cancer dak jiab yoy Jisu man ma tayo diabetes dak ni jiab yoy Jisu man ma tayo kidney problem jiab yoy Jisu man ma tayo hayang life short namyang onang ka yan jinso abu monang ka Nazareth Jisu Kristus man ma Lazarus Mangchong mo buyang ayin at ang bukia. Yungan ba kawang nanga ayan chin songo bukada nanga ayan chin bawadamba. Hallelujah wangdang kawang ayan chin bawadamba. Hayang wang biang aniw hangsin na bau panang kasi. Hadaw wang biang bau pabu mong wangdang kawang hangsin na maibu. Hadaw hibak wangkon mong ma nang kadalanan nang yibilak. Hayang nang acawa ang chin dwelling la mission dwelling la kawang nang mikti siwa damla hayang iman da ayan chin bawa tambua wangdang kawang nang wongbong chingna tau kema wongbong yenang buka da kadong yuma au yenang sa ting lang nang hayang wongbong na miang bu chingna nang ayan bau nang menyong boy hayang wongbong ma chon pa hayang tumana sa ida nang ayan chin bawa damba haleluya wangdang kawang hayang ayan ocean online ma taktay sangdaya nong malay ngo nangi Nazareth Jesus Christ aman mamaya damdo iman mo ngobu taktay daw mong sambu tayo wangyak tayo wangdang kawang hayang hospital ma uyan takbo silang ma mong sanga lay ngo nangi sa Nazareth Jesus Christ aman ma tuloy ma damdo nanga chondo hayang nanga bau ayan chen bau damdo hayang iman umbu anu ngo nanga Ubaga wang nanga anuo wenadam si amyang o wenadam pa hakamu tuman iyen kawang nang song daya abay boy nanga anu chao dam pa hayang takbo may dam pa Nazareth Jesus Christ taman ma may dam lakpa angan wong yue hayang wong pong lin myang bu se wang nang kawang nang song da nang sipsi ya song daya abay dam yop nang tolong na sobang nang mong iyo amen amen shot kay kawang mo iman Tobu saibu hai takpulan chingna yopu namno tambu nyumba yen tuisho kawang yelak pa moy mana tamsi sabu ibak ma yelak pa hemlok lak chingna se hipak yu ngopu ngonang to kai pa che nyaiwang ida hemlok lak chingna ipak pa dam nang
kawang mikdi shua lokalay dambu pache mana kungda mong mayanang kawanga numan iyan yilak pamoy mana tamsi sabo ibang ma kawang ngaw ya apay lak chingna se nyum bada hipak pa tamnang. Tanap awian ocean bay oktagi yalak ba mong maya ponayanang. Acts chapter 16 mengobu kawang ngau. Tamah nunang. Ini MDC Day of Prayer. Ayang hadoma ngaumek na growing together. Cham se jongbu kanbu mas ngonang. Ayang boy menyi teman cham se jongbu. Growing together in one body, hado jeng temana ngau yang ge, teman membership size wanda. Toga mah hado wang bu namyang la, hayang temana mawang muya baibu, bugab X lambulan lai, datana pa lai ye hado ngau ya bai hunang. Let us turn to Acts chapter 16, verses 6 till 10 hado iha. Acts chapter 16, verse 6 mawangbu, pandeng muye, teman cham se ilak, ep sobu namyangam a, cham se hadogi iha, cha ni lim, iman Phrygia hai Galatia naikon ke matai. Hayang Asia ngau yengau lak jengna yaha acawa pang. Oba iman a Mesia yikun ngoi. Betinia ka dokter tailak jengna iman ngang. Hayang boy jisu yaha iman de taina yetam. Taukai iman Mesaya kaya tai. Hayang trust the lie. Hayang yaning pol dang de himang jangai. Mesitunia lan kata cha yong yang ida tonga i. Mesitunia de bagai hayang tuman de jampa. Taukai iya himang ngiyang faime. Hawan demu kawanga ida pungau amai konyolak. Tuman nyeknang se tai taina dem. Halan dengoya. Yupi bagyak ning. Acau ba ada ba yongan ba kawang. Nang ngau lak cingna. Yen nang acuan pa. Hayang nang nyilan kan mongjang nang ayom pa. Wang dang kawang nang yak ta fan fa. Jisumen meyop nang taulan soba nang mongai yeu. Amen. Book of Acts 16, the whole chapter ibu namyang kama, bungau namyang do udah yong bungau ma ngonang, hayang boy, verse ya atamana ngau nesik ma hipak yong ya angai bucing na, akyang nyum hay, hado kia ngau lak cing na, tainang. 15th chapter of Acts, hado ma Jerusalem Council ngoyangi, hayang Jerusalem Council iman Tibet. Jihudilan wanglam kia whether Gentiles should be circumcised or not. Hayang atami ibua Gentiles lano circumcised namyang lak bongbong. Then only they can become the member of the church. Hadaw kia ngai. Hayang hadaw Tibet issue iman ning de handle myang yo. So Jerusalem Council hadaw chim na ngayang ki. Hayang then decided that it is not necessary for the Gentiles to be circumcised, to be a member of the church. A young boy, still then, they should avoid.
idol worshiping, anyo adultery, yisigama alauba, nyungo wanglam amyang, hanghe anu ngoyabe hado sinful nature, wanglam mabu hado yan ngola, hado yangi. Tau kema cihuti wanglam ya yang Christian memang lak jibe, Jisu Krista ya yang monglip koma church member na memang oklak hado ngaubu. Then with that letter, Paul and Barnabas going back to Antioch. And from Antioch, hadaw ngaulan ya baya yang sa chapter 16 Acts ma tanap teman ibu kanda ya gaya tayo hadaw temana nginang. Tahu kema tanap hadaw ma midnight hour fawo hepa hadaw yunang. Hayang wangnyak nang hayang boy wangnyak kedai wanda anu midnight service tu mana cemnang. Hayang hadawa wangnyak yom o wangnyak midnight ada fawo. Senyak pu hebak, selu pu hebak. Teman jengnese season ngok nang hebak cu wan ngok nang. Hayang hadaw midnight hebak hadaw may da ibu ni jemyang hayang boy hadaw bay siyong sa nyakpu midnight fawo haunang ninok nok sama tinok nok sama yoy ayen me konda bahi yichibe hadaw wangnyak fawo haunang bu midnight hayang open nang dreams galaps na miyang lakay nang hiday saji yaida lakay hayang nang lingbu tu show de kadalan opos na miyang langay lakay hayang nang yak nang yaa chen na miyang kema yong yu opa sa dam lakay hayang nang monghem maaday bu nang mongjang manang nang nyenying de it is over saji tawa hangi wongbong amyang sa paybu. That's a midnight. Hibak, the midnight hour. Hayang hadaw hibak. Kawang paybu hibak. Tumana kawang yang panamiyang kama. Hadaw hibak kawang haubu hibak. Hayang daw namiyang bujing na sa wangdang kadok to yuwa. Nang sapu mikpida, nang yupu ingwingda, nang mongka ngaibu, da wangdang yudo buda, it shakens. Sangop bu chain, hado lana tamnang. Hayang wangai, wangnyak, da paido buda, lan sa wangai, hado yapan, daw na. Number 1, the midnight hour of redirection. Lam New Chile Tambu Debu Fawo Hibak. Acts 16:6-10 terap ibua. Paul Jerusalem Council mupu ngaulan ya aye Antioch ma Barnabas mnyingo yang pai ma. Hada mupu mission tuiling lak jingnese I ya yong wanda. Ia Asia ta tuiling lak jingnese Taiwan da. And that is his plan, his original plan. To go to the Asia countries. Hado kontinente, hado timo yang ke, hayang teman da wanda redirected to go somewhere else, not to his original plan. Paul timbu hado plan, hado ba nyui de yichebe, alau ganda tailak jingnese, tailak lamda, konyolak lamda, pang sinam. I don't know how many of you got discouraged when your ways are blocked that way. When you intend to do good things. Hadaw lambon, hadaw lamboin, hadaw lamboin. Chaling do, tau mo yung ngay chaling do, hadaw mo lam yet. Paul bay hadaw yang missionary dwelling lak kawang sausan lak konyaw lak tayo na ito.
pangbu jiang ibu jayo. Tau kami Asia ma konya ulak jeng nasi wanda. Ya jauh gaya. Paul hayang i kambinion selanda tak ngau tak dai sepangbu. Ya no si yang. Instead a vision came. Come to Macedonia. Asia da yichi come to Macedonia. And sometimes we say Macedonian call, which means there is a direction change in life. There is a redirection happening in your family. That is how we say Macedonian call. At tinokta, hadaw Macedonian call ngay buyang. Kung kumbo hadaw tau yang missionary na tabi. Mon mangok lak si Sibu. Hayang boy putan mangok kay Sibu yang. Timawar mangok lak si Sibu. Hayang boy China mangok kay Sibu yang. Kohima mangok lak si Sibu. Hayang boy Jingde Jigdo Sibu yang. Hayang boy, closed doors are not failures. They are divine day doors or divine diversion. Apa kan tayo nango, tayo bukan lampon buyang mas ito. Tayo malakpo ba at siba? Hadaw ikaw ba? Takapua chambay ikaw. Pa lam ebadam yang hayang lam hataw mi siba tayo kan me. Say chayle dambu chiang. Hadaw kawang yaha. Po. Tayo ba? Chayle dam yang ki. Jack Ma, founder of Alibaba. Hayang adaman hadaw ma lansa hadaw chiang. Paile yang kay buma hadaw singnang. Tininganya iya hakpa yo mahakpa na miyang mabu. Very successful businessman China mabu. Hayang bo iyan da damana laibu na miyang gama. Jack Ma was rejected from dozens of jobs. He fell in probably 30 job interview. Hadaw mo yele, hadaw company mo yele, hadaw ba tuiling mo yele, hadaw mo yele. Rejected several times. Redirected to Alibaba. University yan mamayang alay nyo buka tao yichi sa nginang. Ayang ataw numu mayang anyo competitors lan pay cham sa competition Taiwan da iok pubar saha na mayang. Like the Spirit said to Paul, not to Asia, but to Macedonia. Hayang inying de hadaw company lengangay hayang ataw ba ma sa kadong nyo mamengay hakpa na nginang. Akio Marida, the one who failed to invent the cooker. He tried to invent hayang boy the rice that he boiled got burned. Not successful. Tinyi demana hangsin cooker chon nangi. Hayang boy hadaw kada awang nawang si buyang. Hayang boy yook. Yook to iso yook pangayang ki. Akan jama yook. Hadaw niktik lengbo yaman. Hadaw may yook befeler ha. Now he is a co-founder of Sony Electronic. Sony hangsen na famous na miyang electronic items ng ubusi. Hangsen na advanced type ubusi. Hadaw dubu nokpo na ingo nang iyo. Hadaw dubu tuso ayong hanging olak kadong yuma. Heki bu taman ng inang.
redirected to Sunni, fell with rice cooker. When your plans collapse, nang tay ching yung oy lakay, leng ching yung oy lakay, tay buki la yin yo ok lakay, tay buki ministry ling yo ok lakay, mong hamma nang, mong shui da nang, midnight rejection can birth a new vision. Paul to the midnight situation how yang ke. I plan kong kumbu sadar na miyang tambu. Achaw yaha ta sa pangwen. Hayang boy Macedonia channel epatam yang ke. Hayang atini tumana laibu hado kata land o hagibo. Tau jing na now silan yung payong lan. Kawang ataman de redirection pa bangoya. Yishigama ataman midnight hour situation bangoya. Is there anyone in the midnight hour? What does your midnight hour look like? Paul by hobua the midnight hour of opposition. Yemongbu hobu. Fawong mo yangi. Acts 16:16-24 malay wonder. Over Asia that okay then Macedonia. Then now he goes to Macedonia. Hayang ataw ministry link. Hayang a slave girl who was possessed with evil spirit. Hadaw evil spirit cast out na mayang adam. Because that evil possessed lady was disturbing him a lot when he was doing ministry. Maybe shouting, jumping, whatever like. Ngayon buka dala na teman do normal activities te yung pokang ngok bujing na. Liang mana ngok bujing na. Ay hadaw kasi iya haat imu bujang ko may laksa. Paul hadaw kasi iya haat chang aday. Chang hadaw now ya asa aji normal ka dana meyang day. Then that slave girl's owner got angry and opposed for healing or for delivering that lady, slave lady, from the demon possessed. Paul tu may lang yang gay. Hayang boy, hadaw slave owner, jing na hadaw nga yun ang ngobu hadaw suko kasi iya hay ngobu hadaw hitoy iling yang ibu kadalana hadaw tangda pa yang ngenan ngok si buda teman hinyu hibalan tangda tai buki hayang boy saja hadaw deliver na yang may dambu mudang ba business ngenan bu nok bu ba jing saja yanang tau jing na Paul hayang Silas lana podo Imana Roman katalan tumana yiyop yikemlak lam yilinglak tuiso nyawulay yikemlang bu. Tahu jena Paul hayang salas imni. Po yang anya ina marketplace katalan ungingi ya shuda yang settlement yang ayong landang da ya aday hayang hadawa kasi ya jang day dambu jeng sa profit lam nyu pang bu yang sa slave owner mong shi mong myang bu Paul hayang Silas ministry da opposed na myang yang la yong yang doing right led to beating, humiliation and imprisonment. No man do ho kang suno. When you are trying to do something right, apa kan me kadalana nang dasat nangge mat nangge, humiliate na miyang nangge. Hayang tuy may lingsi buda kapnong na chong man. Have you been to prison because of what you think is right, and yet people got you wrong and put in prison? Hayang boy, iman yanbu sa dambu, kapnok tahan dambu, hadawa obo last na jimyang. Tumanjing na obo last na jimyang lak,
Teman mahagi bu moment, hagi bu situation face na yang ngok boy. That is not the end. Chains are not the end of the story. Mandela endured 27 years in prison. Dr. Mandela. Africa ma president na hayang boy before he became president. He was in prison for 27 years. Temana kap nok man. Tuy may lingbu jina, kaksu lingbu jina, justice jina fight na miyang bu jina, liberation movement start na miyang bu jina. Tanada no hoy taiman. Tanada taibo may bungaw ibu ichi hayang boy. Mahatma Gandhi, iyo kap nok tayang. Hayang kap nok taybu gaya. Demanda independence bu tamyangi. Indialan demand yapan amay yapay tamyangi. Hayang boy olo yichi opposition mango yang. Tokema midnight hour of opposition. Yemongbu hobu favo hibak. Hado jiang inang Paul pay hada hoyangi. The midnight hour of worship, Fawo Hibak, Wanda Yop Kambu, Acts 16, 25, 26 me, Labor Miangama. Wangyak Fawo, Hado Fawo Chume, Paul Hayanga Silas Ni, Kap Nok me, Poyanga Angbu, Hayang Hado Kap Nok me, Imni Hamlock, Imni Yopakam. Hayang that was done openly in prison. Kadalana hadaw chayang ge. Hayang imni yayak sayang ngoya biyoy. Worship was not an escape. Jajama to escape the pain, to escape the hurt. To escape from reality, we tend to sing the song. We tend to play the music. Or try to go away from it. But Paul and Silas didn't do that. Imana yak masayang kam nong mangonang. Hayang bay tau de nyam yang tau de mongsang yang tau de mongmeng yang Hadaw takpo sangbu pilak jeng hemlock ha. Come on, let us sing songs, some hymns, or pray, just to forget our pain. No, teman sorrow mong sangbu hadaw pi melak jeng like painkiller. They were not doing that, but it was a declaration. Their worship shook the foundations, opened doors, broke chains. Hangi yanwu hangi prison sabu yogla kawang hemme kawang de yopuma wongonang se declaration payangi. Worship in the dark is the most powerful worship because it declares faith when circumstances denied. Kada mahabu me hado the midnight hour hawanda. Yong mong shui danang mong menga danang. Hayang boy hataw ki bu hour hataw ki bu wangyak fawo me yop to kem do. Hayang hadaw wanda no nyi ning yop pu de yechan bu. Hayang nyi ning yok pu ba. Wangyak fawo pai bu hibak ma yop pu ba. Hayang hataw wanda ating lakpu. It happens. The miracle hadaw nyo matuling nang. Hayang experience kadalan ngo nang bay. It is well with my soul. Radio Spatford, Seven Bugada. Teman hymn probably, it is well with my soul. 418 hymn number ma hadaw ngina. Hayang hadaw Spatford, November 22, 1873 ma. Li Yanglin ayong.
America mo po Europe ta taibu. Hayanga iha hayanga inok soko. I mean, isoko hayanga iha bali. Hadaw yang len ma so na tam. Cham se tailak jing na ngo sibu. Hayang bo business tu so atam hanggang nyoy sa atang asyubu ngai bu jing na hadaw tuiling lak na myang daya. Iha hay isoko imanay son. Hayang haga sona taisi uda. Hadaw yang len yang jing de hemada. Hayang within 12-13 minutes ma hadaw kong kembu sing na myang ama. Hayang hadaw yo all 4 children, daughters. Hadaw kong kembu taw mama. Inok soko saha. Hadawa hangga yang suya ba se. Bikau si ha. Hangai alam ja yang jing ma bikau ja hadaw yang hadaw matik ke cuy yang taw dang ma ilam yang ngo wanda rescue team lan pai bu lai bu ma hadaw nyong unconscious ma yang ngo bu hadaw hayan ok 200 plus kata hadaw yang len ma hayang hadaw Spafford iha naw ya beliu hadaw yang jing da tama hayang sokowa ida ngawlan sun telegram nyan bu asong wanda nyan bu kia hadaw kia ngawlan bai wanda saved alone asaha isma cahe yan ok puyang tau hai yan ok puyang selainnya hayang hadaw payong demong yu lui sedak hadaw ngawlan asa ji cai hayang mam se isoko tangda iyo haulak se tai hayang hadaw yang len memu anyo mam se Taiwan de yang len matai yang hadaw Atlantic Ocean hayang yang tau ma Taiwan de hadaw kan cha nang halan sing nam yang ma bu kan na si bu hadaw yang jing nyoy hau hayang hadaw nyoy de lai ka dok to ku da 200-300 miles deep meters deep hadaw ki lu tabu yang jing de lai yang my children are not here hadaw deep yang jing ma hayimlan iman hadaw ma yanang iman kongkimbu wangdang ngok hayang rumong da the cabin i ngok bu yang len mong i rum da lai yang it is well with my soul hadaw hem inspiration pa ya nyan sina hayang ibu akyang nyuwa I'm broken it's a midnight hour for me I cannot tell lie I'm really sad no Spafford ewa but on the other hand he's declaring it is well with my soul hadaw chu wana mentally physically taw yong sangamong sangya byoy my relationship with God the living God is intact not separated my soul is still well no matter what hadaw hem mo na daw baca daw ha the midnight hour of transformation jai lebu debu favo hipa the jailer called for light rushed in and fell trembling before Paul and Silas imnia yop bekema hemlok hemlaya ngok do buda wang dang yubua kapnok a songnu hai taga pai semelampia earthquake paya suyedam hayang earthquake paya why the lock should be open why the chain should be broken
Even if it is earthquake. Hayang boy hada Philippi jail me, Silas ay Paul nyingok bu me, midnight favo hipak me. Literally oh favo na chinang bay. Hayang bay more than that. It's the darkest moment. Iman kapnok tahan na dambua. Yayak sayang ang obua. Hayang boy, they decided to sing hymns and pray deeply. Hayang aki iwanda hado jail, hado prison lunch, move na mayang second na mayang hado ina. The jailer was ready to take his life. Hado jailer kapnok tabu, hado ayong baa, saji tawa lilak. Chali ba isa yang lau tiak ngaya. Lilak ching na se. Hang na. Kop nok kong kembu i phang mo bu kong kembu takap ep dai ngo. Kong kembu yan bu pandai ngo. Hama tawa halan. Tawa hadau wi vodau shi hai bu. Hayang hadau kia. Kap nok tawa kap yo bu jing na. Hayang the prisoners lan hadau pat dai tambu jing na. Tahu suspend halak, waduh si halak, punishment halak. Cuman mangibu, tahu hadau ngini inang, tahu cali baik. Sa inying demong meang. But Paul stop him. Hadau yaning Paulan, tak lak tau si. Hayanga, ibai konyong olay. Imano kung kim daw mo nang bu. Oh, pat da yatay siya. Nanganang ning de mata ya. Sa kunya ngolay. Wanda. Hadaw ka da. Jailer ngo, wiba ngo buwa. Paul ay Silas tubu simpa. Friend na himyang. Family ka da ni himyang. And jailer o bapti, inok nok sao bapti. Hayang ay yanyibu daw. Not just break the chains. But God transforms hearts. Teman masango pu, lana damlak, yan bu sango yabiyoy. Hayang bataw sa yeche, hayang boy, chayle damlak, hadaw kawang ma angan wong ngonang. John Needham, Amazing Grace, 178 yang teman hem number. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but I see. 178 teman him. Hayang hadaw pungaw o. Ia slave trader. Iba bay cham se yang len me kema tuiling ngobu. Hayang hadaw yang len me captain na miyang wanda. Hadaw slave ra yobu. Yung pilot bu daw yung may ngo. Kanyi ngani kanyi yobu lan ngo nang bay. Sunflower lan yobu lan ngo nang bay. Alcohol yobu lan ngo nang bay. Domestic helper lan yobu lan ngo nang bay. Teman kandeks me. Yesegama hangay tak si ibu. Yaula yang ngubulan ngonang bay. Iman kandeks mo hadaw slap hayla yang mo yang gi. Afrika lan iman pa mo wihok ngay lak. Wihok ngay yang kada adam fo pay bu niyang gama. Yaok pu cinglan mo bu nausi nauyalan. Kada lan ya pay buwa. Ok pu ba cinglan me slap na tambuya ni. Slap na ang buya rane. That was your normal practice. Jingay jing hoklak, panay pan hoklak, ang jing hoklak. Yok po na may ang gama, hadaw kadalan po, baylak. Ok iman jing da, naubu na kada yalak, hadaw yayang nokma, yan mok yan habay, semyang sa rana tamlak. Sing yung ngunyo sila yang yesigama alam ja, fine halak alam mo po na may ang gama, kada matay yalak, hayang hadaw kada matay abwa, slave na anglak. Your daughter, your sons. Iba pa gamaa, inyu pa pian gamaa. Inok mo po kada yulak. Hayang hadawa rana damlak.
hagengok bu yang hayang ngacing hai ban ngau yi chai bu hadau lilia kam nong me po anglak iman de u yinga semen lambe tini government ang bu gi yangok tau lai ma hadau jail mengo bulana cingai ban ngau yi chai bu katalan Afrika katalan cem-cema ya angai yang Europe te Afrika mo bua slave ne yo so yang lande hayang hadau jam ngin jam lui do bu kai no katalan hadau slave sak bu kai hayang hadau phai lai ba ata John Newton hayang boy ni ja hakes left thread ne meang do yang yi bu lam na I yang le no sa ibu kia malang ne se hing wang yang wang yi wai si wang kha bai bu lan se yai dalak hinga dalak ya pan pai sa ji li bu halan o kawang tau yan ba su engwan hayanga tau ni hadau midnight hour that happened to John Newton changed his life and today we have a song Amazing Grace how sweet the sound kawang ya evangelist na miyang konyo ba na miyang hadau slept thread a police na miyang atam dear friends midnight hanghiba kay demanda hopelessness ya abay that's never a final word what feels like the end can become the beginning now silan hadagi bu yavan ngoya tanap pupugap Acts chapter 16 ma hadaw nginang God turns prisons into pulpits no tamana hadaw mo kunyo boyang hayang boy Paul hay Silas niya kapnok hayang kapnok ma hemlok hemla yop kim hayang ataw ma monglip pungay jailer hayang inoknok sa papti bulay do monghem yanang bukan malana tambu daw hayang wi balanyang masi daw noksa ka nana miang hadaw kong kimbu kawang atwiling nang bay the place of your pain can become the platform of your power apakan ma nang sang nangge apakan ma nang pong nangge apakan nyoy nang da satak puyafan ma nang ngonang gesi hadaw nyoya pulpit na miyang kalakajayo hadaw nyoya kawang angan wong dwelling bu platform na miyang lak hadaw lak po yijija kawang anang da kasaw ala lamyo ala hawlang ngonang bu the church the midnight hour is not just Paul and Silas story it is ours too teman jeng no hegi bu ma hawnang buya kebisye mo kadamu hege just like Silas and Paul the midnight hours that I'm talking about don't give up redirection pabu bajia nang dayakan bu yuji but God loves you therefore redirection so midnight is the hour when God redirects strengthens receives our worship and transforms despair into joy hatawaja wangyak fawo hayang fawo hipak hakibu chuan ma ating lakpu yopu ano yasan yalilak nangonong bu hayang taukan ma kawang hobu ja taukan ma kawang dwelling nang ja some of us are living in the midnight of poverty broken families and hopelessness noksaya na tayan day pan bu phai hadaw di ibu yang pawo hipaksa sinyo yang libu noksala nungo kulak yang singyu nginyu ma singin matui nan bu semen lampi me yok asang bu hadaw teman jeng na midnight hour yang monghem yenang ba mabu hayang monghem yenang bu yavan hadaw midnight hour ki bung onang hayang kaadalan na teman winbu hadaw chakma gi teman da
rejection o ngono, midnight rejection, midnight opposition, midnight despair. But today God is calling us to step forward, to bring our midnight to Him. Hadaw wangyak yasing ma hadaw fawo ya abay gay tinyi. Ka wang adamanda anyo lamnyu alahu paning. Tuisaw ala ya paning, wong ala ya paning sina. Ka wang au chay bo asayda muhiman. Kawangau, yo ong maya nyawalaya, ya hama u yung atambu nyumba yan, tuisyo ng ministry ng noksha kawanga yalakpa muimana tamsi. Teman, tuy temalok lakching na sa hymn number 418, 418 atau epatan kay. Episode ni Megama, mulan jam sayong manuka. Teman, tinyi culak jingna se tambu atau tuisho. Painang yupai kambu tuisho teman jam se kawang deminyong pa yuplak jingna se tawa prayer points atam atau kia. Yupung amik atam atau kia. Inang awang bama
class 10 high 12 exam pango po kunyak hayam lan china say day daw yopa hayang iman na lingbu tuisyo ma okpo ngilak china kawanga iman na yambu studies de kawanga chamtampa nyo iman ayan hayang iman noksa china kawang mabu sipshi yo taman yopa ni sebu ba ma tani taman chaibu kia taman ayan ma midnight hour nyom ba yong may taman da nyo tambu kia haro taman hanggi ibu yafen teman ayen ma hato face na meng wanda teman mong yusuil ba kawang da atinglak po mawong nanga ayanga kawang da yapan ba yopu ma atinglak po mawong nang olak china se yoy ayen yaha china se teman wong yo yopa ayanga lemsebu ba ma kari chon balan china se yopa news malay wanda akan fima kari accident na meng bo hato nginang tau kay wangnyak wangai teman seko natan long may naha say iba mabu kadalan yuy wongpong chingne nyo kong chingne kim wanda kari engine ma kawang sipshi kem pao sa wangyak wangai kem wanda kawang sipshi lay pao sa tau chingne tay tau yopa please bu ba ma taya tanapu taidem yoong maya so tambu chingne kawang daminyong bo fa taman mui lancam sa yopa yana yopa hallelujah yen wang tang kawang pa jisu nang mui man subsi yen wang dang kawang ba jisu banyak hayamlan exam pabulan man yen chingna sa tay daw yom nang iman yembo studies kong kimbo iman short po table me iman short po exam hall me wang dang ngan chaw yen kawang nang angan wong iman da lamboy tamsi iman exam ya ango wanda iman yen may puma yo okay sang bo bay na tadam noksa kada landang ma yo okay sang bu pai na tadam kawang nang shipshi daw exam manso ba nang lamboy tampasa nang dayop nang hayanga wa jiso wong tang kawang nang de ting lakpulan Christian kadalan tang ma tokpu ba ya bioi nuyu anua tuman de yo oklak chingna se wang tang kawang tuman chan da wang tang kawang nang pai ating lakpu mo wong nang tuman ngok na tampa ayanga hanggi ibu ya fan pai wanda wang dang kawang nang de ating lakpu ma tuman wong nang ngolak chingna se nang o pa wang yak wangai nang tuman da pau kha se nang de yopoi hayanga wang dang kawang kari inchin me kem balan chingna se dai da yop nang wang dang kawang iman wang yak wangai yoi toi so chingna akung toi so chingna se ayong ajoy cho na kem balan iman ya yak hayanga kari inchin lan kong kimbu kawang nang sipshi yak laisi se nang de yop nang ayanga yen wang dang kawang tanam nang de yop akung wang bo kia ado yop kambu taidem semai bu ba so pu chingna se minyong bo panang nang kadalan kada chan hui kiam tai na tadam hayang buyoi nang mapumui manya atumanya na tampa yang pai kelak hat ma hado ba nang chau khamching ma tuman hado kia jam se nang mikti shua yo pai kambu hibak ya lak chingna se hado kia sapai jambu hibak manye se wang dang kawang nang shipshi cha ki bu tuman da pau ang pao se ya na tai ba nang de minyong bu pa na zer chi su min mi yo pai do la na se yu ba nang mo yo